Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasmi. Ki he nong ya lam seng jong sautli ki ken hon seng bhalang ki bakan thop ya ka KSU FKJGP HNYF but RBYF hen negasngi ki la lej ban jurep ya ka entry point ka badon ha umling riboy district hakatay ka jingher jurep kitay ki saw seng ki la yo I babaro ki he nong ya lam jong kitay ki saw seng ki bakan thop ngadu usamla lambok starwell marngar President Barangba ke KSU nangta uba Wilbert Rani President ke FKJGP uba Seden ke Bela General Secretary ke HNYF but uba People Thank You President ke RBYF tang Maria yo jingtip halor katay ke jinghyar ki seng bhalang layo I baki board district but pulit ka ribhoy kleher mar sa katay ke jaka nga ka benta bante lakam yo mi kino ki huri hura kitay ki he nong yalam seng bhalang kila her sa katay ka jaka da ka bajay jay but shimla don kanu ka bale persya Henry kila shulet banjurip ya karu komtre hapo katay ka entry point habakrench kilat pathay khubor kitay ki he nong yalam kilaong makatay ka jingher jurip jongki kalong banbut dien halor ka jing pentre ya ka entry point kabaya dayru kat kum ka jingkular daumentary rangba ka sarkar jela ubala kular baon pendep no hapo hanru post ngi ya katay ka entry point sing tarski lawan ya kawan pelong ke jingjurup pilih ke caka akaba ban sasna ya kita ke dok bandung bani ban pelasi ya diberi kawan sebar pokok telah jengi bat kedai entry kedai sebentar jung ke jingbuno ka medfairs dan safety sekali ak jung asne marjan handling ingi lagi bakam gaya kumba menteri serba jung ka sekar jala ada pulat ada franchise kita pakai kubur sekipat ba jam berjala ba kini cekah untuk kursi kita di kolong metangi ke kam rakyat sebenarnya sistem kubur kasih kumpul abu target dalam menteri rangba naik ke kam rakyat ingin mi nanti ba ya kai ba kasarka ke abu deadline kursi ngap di kata bat mi nanti bat ni don ke jingkermen ba kau tunai nok pra masih sedang juga tunai nok pra kelak di airline direct ingit ke klub sedang mereka mau. Andai kawai ngaku apan keren ni khidmat tolong ba kajingwan ta kasih ini amdai tang mengiban Europe ini cakap. Kadairu sebentar ka kerbo ka jungi saka sarkar dia akaba lajan sistem kenti ka sarkar jala kelapas ya konstitusi ba terikam ka anti ko jala. Niyatip baro ba ajing isamas depas ka resolution tu nak kalian di sauseng. Ngimla syamla syong piting la pelong ji lang pa ha beta po per jong pri terap adi ju khat ndai ter kino pra ju nam la le rei sujarang khat no bakawan no ka klam ngim syamla yo su ya kaban pelong ge jing ki ta pelong digem pertik bumen ke jungi ni hapan ya dan ke jing sno tilang bak sarkar ha jing kun persya jing ka klam ni virus plus dang ban sar po ke jla jing bat no ki kongot king sembri wasin ti ni sotku hukum gede kaya ipat ba jong jalan kila kata kamai gaji agak jing kangdam lagi di benai itu kipor kamdai kebesuk menginyat di waipat kunti dengan persyang banyat kunti bijai bat jingwan ta kasngi balong sebentar kajing teng kejungi bat ha askar jalan sepuro untuk pemut kibala dorti banrai itu resolusi bagi di melong agresif banitit jengkang no sokar dia potong ba dari ba ngire penyo no ka ANP Omit Shah atas nama lej wong ba kilit celebrate Christmas fast sawan tal ajan wan sawai Christmas ajan pediang sawai nama thma ini ta resolution du nimpati ngire besutur ni kidon atli resolution bang sekal jala kelapa barna kong kelapa na kong suaya kin pasti bagade bendung no kret bokta resolution dari India kabar kelapa ya resolution ba kasarkar India kan penterikam ya LP po jala jungi kum bakala ai ka jala Manipur ntai lai kamu jala Manipur mar kala ai kadon jing ju ka jala jungi inginget ba kasarkar jala kan sim la jong kebenta ban penti kena ba sarkar India kan ai ka LP po jala jungi om tang kata kamput kam ta kasngi na kaliang jungi sauseng gerkat di
luhun seng balang ti po rilum garo baju terelang adu umtak singi sayat ter kita ke democratic movement jungi ban pensau ba sarkar India kadi mensyak skor ke jengnam bat ke jeng angnut ba jela kata kalong ban menteri kam nomor ILP ke po jela jungi kata kalong pi ke cepen kre ke entry exit kalong usipenta ke cepen kre ba ki ba jong jela ki angnut ba ka ILP ke menteri kam nomor ke jela jungi mengiyakan sepang ka ILP ba khaduk hi ILP ka beno ki entry exit kalau kumlong kumbak ni anglut ba kata ka an ko ba pai ba jelau anglut kata ka ulong ko jelau jungi di hakum ke de khidmat ka kerwo ka ba sai ba ngliang jungi ki sau seng tolong khamtam ya ka sarkar India akapor bingi yaki bandawa ka ILP ba subsi kalong yuan ra ka CEB menta ka kelak CEB hamtam ya kesi air midang yang skam duk kolong rem kolong ngenam priang po kajat belde ko jungi po kajala jungi bat kongsan kai bingi kuak bat ai buat sukar dia kolong ni angnut ya KLP om ya kesi ni KLP si ka sarkar India hi kalapan skam ya KLP no boleh ke skam KLP adin bakilada ban pas ya ka citizenship amendment act bakalanga ko parlimen ka Manipur ka gawin ki state ka biyakhi ban yadai ka siya ban pantrikam Manipur ka government of India ka ada ILP ka Manipur ka pani pa ka ILP kan yadai ki mut ka government of India hi daladi ka panskam ba ka ILP kan yadai ka jay guding joki kan yadai ka jumbun pa ka joki na ka jingwan kerthap jingwi pat gibriu ka ada ka ILP ban safeguard ya ka Manipur tikumut balai balai ka government of India ka treat with a different mut da ka pat ka treat yangi kami kalia bat ya ka Manipur kay gajing petungi bat ke Manipur pi te gajing perskam ya ka ILP ban yada ka jabri ka government of India ka perskam bli menur government of India ka agree kata limba gajing aya ka ILP ya ka Manipur pi tengi menta nyong ya ka sarkar India ba nyurngi kwa ka ILP ban yada lani ban protect ya ka jabri lejong tengi kwa ba ka sarkar India kan consider kerki ya kani kami gajing keran no deputy chief minister bat ka cabinet ka jong uba ba man bangile chidali ngim jukrat ban kran ka ILP tingi ko ban tepar ka skor India ka sngap nem ke jingkran ke jongki ba man ka por bigile chipodali ka sngap nem ka khan kor nem ne yo kolong bolong kembang mene ba long bolong macam senem na kongkli Christmas pi ka sim serious nem ya ka jingkran jogi minister ke jongi tengang yi pani ko bai kolong ba lara ka sarkar India kampurom ya ka jingkran jogi minister nda syu tang jongi sang malang kani minta kamarai su ka minta hangi Keladi ka it has become a prestige keladi ka prestige issue dia. Namar la economic mat ki minister jungi pilakran ki balakran himsngam te kapelong keladi ka prestige issue ni bungyur ngapan kran kawra ki go problem ni. Tengi matang ngapan kran balik himburam economic mat jungi. Balik himburam ki minister deputy chief minister jungi ki bang bangi kran man balik dali. Te balik sarkar India kampuram nolor pidarnang apa ka India government. Te di buram ki di respect matang lajai banyo sakui ka Christmas te pidai pun dua de KLP ngi. Bangila bannya daya tadi. Nang tak kani kajing wara kajing wan inspection juni kan ka cakang ni kadai halor ka entry exit ka ba beno apa kamar siang bang mene ni ko apa sarkar kamri tangani pe kini matang yak sa nadu arjar kan rio hadu menta kanus nem saus nem tang dawe yeng semua ini yeng kanun pulut kanun polak ini yeng to berkat saus nem dap tang ini dementa kitu ki bai ki berang sa lanu kindam athia bari spo jantel satai kitu ki priority bengyong spo garwels ki badana ka priority list lanun dap atun simpor sa saus nem bawai larang yong khat pratali kita nak priority list atang amakla te sausin khat pra long kono pusnem tamu patang ki kun jengir padap pi ni ko aban ni sincerity jong government beli ni wanang ni marngir ni ko aban ni sincerity jong government bakalong sincere ne kata kali ki ko ag jongi nolor ba mensuala plan do to building ka play sirkai kono pokurur ka poit ka building mentala wan se ka level jong ni ki ye ka ba play buat lah building na kinar lah punya kaki to kamile fine rengi ko apa kani ka di bandar larap lahir tu ka level jong ni ka building ka balong kalong kilaong cheap mo kan compare pa ka original plan jong government ya kaniru menta na singi ko apa kani kan deploy makla poi sila come down sini ka level jong ni ka building tingin pa ken katakan rupus ni sa sarkar bag nanong kran sa ni message to the government balada ka government kamburomi ka tina jong ka balakran ba hapon rupus ni pendap ngiru ngatrang ni nemburom ni ni ala ka jong kalti mangimbat si ngimla ban supet ngimla ban su apsa
marteng pi itu kalau poi kapor ke ba warni dalam sambalan ni lataj ban kerani kan isu kejuj tentang langsung tentang perkat langsung kejuj ngai keren saus nam kanti nadu be ki arja kalain la poi nosem tekani di message government la da pimburam ya ketian jong apa bilang hapon rupus ni punda ini ya nak jabal ti but nasihat kendai terik ru ingin pelong ikasit demonstration agar kendai terik mentau benai ingin pelong ikasit demonstration bandawa ban pen klan ban pen kenmau yang ia kajing ki bangi kwa ILP